तेतीस कोटी देवदेवी पिनिगु बुझायना जीवन हना याचना पिचिने पामी तेगु जीवने प्रत्येक देवदेवी पिनिगु थथाहे कथायागु विशेषता खनिदु जिस बुदि निशे काया मरण दितकन थीथी देवदेवी पिनिगु बुझायना याचना गु थासा जिस ज्या सुरु या न्यव व ज्या पूर्ण जीवन थकान पुजायागु चलन्दु जजलपा यपा च्यानल सुयाचना दिपि सकल सुकुमी भाजु मेजु पिन्ता दुनुग्लन सिलस्कुस्ना जना जी नस्ता साक्य यवा समाजे दुनी मनुबी नप नप द्यपिन्त नछगु विशेष स्थान बिया तगु तासा द्यपि सजिगु ज्या सफल या त ग्वाली याइ थैगु जन विश्वास दु अपल चिन्यवा समाजे थिथि द्यपि स्थापना न तगु खनिदु थासा थिथि द्यपि निगु पूजा यागु विधि वइ ब्याग्ला ब्याग्ला कथा यागु खनिदु जिस छुना ज्या सुरु या न्यव ज्या सफल जिमा थका विघ्नहर्ता अतिथाइगु गणे द्य यागु पूजा यागु चलन्दु अथे हे छुना ज्या सुरु या न्यव ज्या सम्पन्न जिमा थका विघ्नहर्ता अतिथाइगु गणेश भगवान यागु पूजा यागु चलन्दु ज्यौ चिकपिन्सा थुकाइ दि दुनकलजी थौयागु ज्याजय विषयले थौयागु ज्याजले नेपाल देय सुनिगले दुनि विराजमान जुया बिजापि प्यम विनायक पि मध्ये छम कार्य विनायक विषयले बचाको रिपोर्ट निवेदनगु दु सयादिस सिद्धिदात्री गणेद्य किसिया छदुम पेका लादुम तगगु फादुम व टिचु वाहन दुम द्यख महादेव पार्वतीय द्वितीय पुत्र गणेश त शुभमंगल चिक नला तागु खनेदु वेकय त गणपति विनायक विघ्नहर्ता दवि मात्रा लम्बोदर एकदन्त नाप्नाप थिथि थासे थिथि नाम सम्बोधन ना तागु खनेदु यवा समाजे धुनि न गनेद्य या त विशेष स्थान बिया तगु खनेदु वेकय त प्रतीकत्वाले स्थापना नातागु खनेदु तासा वेकय पूजा यातकी सकशिया मंगल जुइ थाइगु जन विश्वास दु
त्वनी गय गेले हनावया चंगु मत्या सफल रितुंका सहजा थ्याग गणेश पूजा वनेको चलन्दु थो पूजाले बाजा गाजा नाप थे थिटवाले स्थापना जुया बिजामा गणे दिया यागु पूजा याएको चलन्दु सोकुमी भाजुमे जुपी चिकपिचा सुयास नादीको ख यलया कार्य विनायक विषयले रिपोर्ट आतासा थोये ज्याजोले पल्ख दिपाका दिपालिपा पुवंक रिपोर्ट सोया दिफै उकी आए त पल्ख दिपा सोकुमी भाजुमे जुपी त बाचाहगो दिपालिपा हाक्न चिकपिन तलस्कुसु आधासा यलया कार्य विनायक विषयले पुवंक रिपोर्ट निवेदना गुदु सोयादिसु गणेश भगवान या उत्पत्ति ना पाथगु बाखन जोरे जुयाजंगो खनेदु माता पार्वती कोला विया स्नान या नाचंगो इले वही कोला मता या आकृति देका प्राण प्रतिष्ठा या बले गणेश या उत्पत्ति जुगु ख उल्लेख ज्या जंगु
सोनी गया यिंदे अचिधाइगो काठमाडौँ नगर 10 किलोमिटर दक्षिण दिशा अवस्थित जुयाचंगुदु कार्य विनायक देग ठुगु देग बुंगामती वडा नम्बर 22 ले स्थापना जुयाचंगुदु ठुगु कार्य विनायक देगय पूर्वे नखुखुशी पश्चिमे चालना खेल उत्तरे रुद्रमती खोकना व दक्षिणे बुंगद्या पलिसा ज्याचंगु खनिदु छता जागु पेगोडा शैली निर्माण याना तगु देगा ख कार्य विनायक देगा ठुगु देगा या मु लुखाया जा ख लोया सीमा पाल व गन तया तगु खनिदु थासा मु लुखाया चोस टोरन तया तगुदु देगा या दुने दक्षिण सया चोम लोयामा गणेश मूल्याना जख छुन तया तगु खनिदु देगा या न्यानी हनुमान चम्पा देवी नाप्ना पथामे तिछुन तया तगु खनिदु ठोही देगा या दवे महादेव नाप्ना प गणेश भगवान या पलिस्ता ना तगु खनिदु
Sokumi Bhazumi Zupi, Chikbina Suyasnan Diguka, Yelaya Kara Binaik Ebisale report. Adhasa Thoye Jazole, Polka Dipaka, Dipa Lipa Chikpinsa Puwanka report Soya Difai, Uki, Aita Polka Dipa. Sokumi Bhazumi Zupi. The Botsahago Dipali Bahakna Chikpinta Laskustu, Adhasa, Yelaya Kara Binaik Ebisale report, Nivitanagudu, Soya Disa. Deega, Kokanawa Bungamati biche अवस्थित ज्याचंगो कार्य विनायक देगा या स्थापना ना पछगु बाखन जोरे ज्याचंगो खनिलु Yakko nyawa nyapagale wamawaya jinni taga anikal jugu ile yalaya lalit japu ye ya guwazu bandu dat bazaria wa खोपया जुजु नरेन्द्र देव न भारतीय आसामे वावेका बिमध्य रक्त लोकितेश्वर करनामे यात नेपादेले कया है नेपादेले कया हे धुनका वेक या देगो निर्माण यागु इले सिद्धि प्राप्त जिमा थका श्री कार्य विनायक गणेश यागु स्थापना जुगु ख श्री कार्य विनायक गणेश द्यपाला बाजु करण तुलाधरन तया दिगु ख
श्री कार्य विनायक गणेश पूजा निया निथा सुठे वसनीले द्योपाला पिस यानाव याचंगु श्री कार्य विनायक गने द्यागो जात्रा यागो चले द्या त खते कुबिया खोकना लागा चाही किको चलन दुथासा चाही कि ठुङ्का द्यापाला यागो छेयंकीको चलन विशेष कथा थन मंगलबार दिने वयाम गने द्यागो पूजा यागो चलन दुथासा थन बलि बिगुन चलन्दु थ्व कार्य विनायक देग पलिस्ता ज्याजंगो थासे थी जात्यागु सिमाया जंगल खनिन्दु थुगु जंगले थी जडीबुटिया वनस्पति दुधाइगु जनविश्वास कार्य विनायक गणेश त बुङ्गमती खोकना ललितपुर व भक्तपुर जिल्ला चौबी बासिन्दा पिन्छ इष्टदेव कथा नालात अगुदु विशेषना थन कार्य विनायक गणेशको पूजा आपल मंगलबार व शनिबार जुयाचंगुदु थन चौबी बासिन्दा पिन्छ निया निथ भजन याना झझडाग पूजा न याना याचंगुदु सकुमी फाजुनी जुपिनी चिकपिन्चा सुहाय दिला यला या कार्य विनायक विषयले रिपोर्ट पालासदो चिकपिन्चा थौयाको ज्याज एका दिलजी थुगु ज्याज नेवा मशीका चिकपिन्चा प्रत्येक बुधबार बानिशा गुताइले वहाकना प्रसारण शुक्रबार निनेशा निताइले व सोमबार सुतेशा जिताइले नेपाल च्यानल सया दिफै थुगु ज्याज चिकपिन्चा नेपाल च्यानल युट्युब न सया दिफै जो
छुना कथा या छाता सुझाव निति कोही खनि दुगु एड्रेस सपो तया दिदैन प्यासे जाजा पाखे बाया वनेको उजा फना जना नेपाल च्यानल निरन्तर सोया जना दिस शुभ